Hello, Facebook friend ma'am. I ming Maradona. Wow. I cooking the ini. I see video cook shamjavne Facebook da ahan mo yin thagat tuise. Wow. Koi bodybuilding maram da haita ko. Kaya to hujikan je oza di manba oza na tab mi yam leire. Haidi certificate araiba paiba certificate araiba paiba wazao ngangba arai apawring sa yam leire adu yengke aba matam kuina phanam kuina yengabani adu sum henjelapna maram oiraka haidi inklai bangang sing de awareness oinaba sigi video se ni semjabane ba adu yam aidi koiso koisin tarwa haiba hinade direct adum hairake video analysis ram haiba kaino magi masamangna kangleipak haibana kau male maido ado mana tawise angang singje mana akoigi khangdana khanghai yam saba haitare ne tawrisibo aduga mi on respect to bai haitaba wangang sangang phadana ngang daba man tawise mainly aduna aina haning medication ate nangna yamna haiba singba khangba oiragadi nadin layagadi nupa thogadi karamba competition da kari chahida aiga thengnasige nang thola su yai nang satra puthola su yai mafam chahi su nang hayu competition nang lepu nupa thonga tause tongna sede maning de lumaga bumba di tawkono ko khoi de chana roi nari le dana tholo direct kai commission thengna sike aduga karai thengna sike loire sida bas wai ngana oi daga di nang tamui mahim yam do akhang magi do pulap knowledge so thadaro no onda adu sanaro adu karam sahi no ayonda hailo adu reply pa me ko ayonda adu tongna se nari le ga di ko pe pa nga phao ring sa ma kyam kan roi khang duna nangna tamba online tamba mi angang yam lei aina ta lak ko nang kya men ta na yarai media ni hinde ko aduna nari lega di tholo karam sahi tawsi ya karam commission apam khalo ko video na laisam masa yong na share to biyo mayam da video si share to biyo masa yo hun biyo adu direct thengai na ji wanga na gum je kana de thabam na una si kanangna kari protein darena aduni dream ten darena aduni nei combination chaw macha ibungo nang nei lekai combination na lawune district kim tan tor ko ne state ki tor ko ne sing to du thena ji ne phuri rok to kai tawja dap point ta ko matung de ne wangang ma mi respect to nam fa mainly aduni da ka wei se sanga chang ta ngang mo ko pa to ba phau sa na kem kan na roi nare le inu pa tho bodi video om semo reply to roi se nang bodybuilding am pa mi na tro bodybuilding pa mi di direct ngang na si bag am maning nang na gum se anywhere anytime karam ba jahi no karam commission no hairo yare bas thank you ma'am like and share the video masala yo hun view Okay, ngasi di mayam dai video ang share to sage ko live session ni ojek se ko music yung biri pe chile na ko ni mag loina share to view ngasi di yam na lubo ba fam ni ha de se so I'm going to change the history of bodybuilding mamang se ina ha give the fitness ke mari leina ba ko ojek sida aina yum tholak paga report mayam ma ulakadori ko so report me amang si de agi ming palaga aina angang da kadar phada tarome haibana chingba Maradona kheti mayum I don't know who the fuck he is ko ma kai do mino kai do no khangde ai ma man ai se kai no taw daga kholaga aina ngang sa da khang ju khang da na certificate arei bana fake allegations me amama ko man I want to put on taw daga wangang ye masi se ko first of all
aigi video da ina haijaning badi ngasi bukta aigi video da aranba point yauragadi adum haibiro aina haidana ko reference with reference ai piganena ko aigi point anta da aranba point yauragadi laliba poto haibiro with reference mana ngona challenge am tore karamba chahi gi karamba competition yes yam thu na competition hairakani kem kholuno right now hojik masu masama suma oza sari ne ko oza sari ne he is not a certified oza sari ne ba aina mo da toning ba challenge se kai no hairagadi challenge ki wafam natte sidi ozam marakta mayam mamangda ko mayam mamangda hujik yengbiri bichari now manipur punabaki mayam gi mamangda ma ga iga phaminaraga about training about nutrition about workout ai ma ga debate ama to pame ko ma ga debate ama to pame ma masa khangjagani ko about training about nutrition about bodybuilding about fitness about strength ma masana kaino ne hajaram dina coach amani hajaram dina adugi matang da I maga kaino to pame debate ama to pame mayam gi mamangda life thadoga ado jadi mayam na judge taw ni dana ko kana chumba kana na kaino to ba khot pa phamaga ko yamna kumdana su yamna standard ama name na su thabak to soi pamde yari gi makhai gi chokhot to mi sing jai onjana da bani but ming palaga haram ni na hojik mana tawri be allegation sugi matung ina magi matakta ina khara jodum tawra gani sujo soidana ai live video da hajari sini ma masa su yengbo shinu ama taw so shinu ko ai gi angang sing da ina pi information yam phajana pli ko sidi masa da ai online training tawkiba ama tawkiba ko si da ai na pi gi ba myam da aran ba report am tang pi biro adu matakta I want the legal action ama anytime ai want the legal action ama lokot pi ba dum yagani ko ngasi bukta aina kana gumom da kano tawro me na hairba leragadi please puthokpiro openly dum haisini ko openly haisini na please puthokpiro adu duga dum anytime I want the legal action ama lokot pi ba yagani sigi matungina aina su puthorakadaba report khara leidi ko that's a strong report angang singi akoi manipur chanari system sigi matang da aina ko health report khara puthoraga mayam magda video manana semjarakani ada khangani coach amaga athlete amaga difference khangdri ba mi se yamna luwa mi ai isama coach amagi mathau se kaino coach ama oirakpa matam da kai changi whether competition thokpa changbra natragana competition thokta pa changbra haiba duneba competition thokpagi mathau sungta ta deba coach ama oi matamda it's all about knowledge ko knowledge karai de phangi studies book research sidagi neba knowledge phangdoise adudana coach amaga athlete amaga ani sigi mayai da difference ama khangdriba ko gadha haige gadha se sidi dum gadha ha tamni mathong maram khangdana ai mangai re na phawna bo hona bada mi gi maming pakpa sigumba chakhotaba ko masana hona jaraga masana kadoge ngasi bukta igi channel yang biriba igi youtube page yang biriba mayam se doctor mayam am yauri lai lai so haiba mayam yauri ko biology gi oja ama yauri yamna well appreciate tawi if kaigumba igi video sing jo openly odi la lagadi about my training ask me question amata anytime adum question hangbirak pa yaga ne ba igi training gi matang da repetition handari kai gino hengali kai gino a haibina chingba question amadum hangbirak pa ya ne ba anytime ai adugi da makta I ready le ba mi amana angang se whether ngasi na competition loibna te ngasai dagi ni moina tawriba mong se ko competition gi wafam se first time magi category ani ni hayeng magi bodybuilding ni ngasi di just classic bodybuilding to the ma open thoksa ge na ngang sina thoksa bai wani hayeng magi bodybuilding de hayeng ni disqualify chai saduk ni aduga disqualify chai na sanduk le me seran turan ai chokhat taw ngak tani sigi sidi akoina IFBB da angang sing sina first time moina yodaba stage sama angang sing sina yoba ha sidi akoi myam gi chokthok chani ngai na tro aduk yana chawraba platform du da ai sama ka direct hai ge se live ta hai ge chokhat ta ngak tani na chokhat ta ba ama ai sana ba kui dri horak pa da ngai ri adu noi gi dri chokhat ta ba ne chokhat ta ba nate angang sing sina hona jadana ama tawdana IFBB gi stage sama da IFBB bodybuilding gi di mapani federation gi IFBB gi stage sama da leptana khoi gi manipur sibu represent tawri basibu
nate sida akhoi na chingdaningai lawpa law tab saidam da tokro ngasibu mi kaya na manipur da gi mi kaya na ayabi bigi Mr. Universe ki state to da kya lepurage state to da kya lepurage akhoi pen thokpam thokta bro sida angang sing sida nuai tabe mong wa thi ware ngang be mong se kai si kai no bai ningi bu poche siro chokot pai se siro ko chamagi mathau se ko chamo wai ga ti chapmana miding jing tin kang ni ai husik numi humni sare phajana chadri se green room da moigi sangdana ama tawdana moigi da makta ne ngasai law khong da tin kang gai adu da mafam du da lai se itonda sidagi chali bo official me am du da itonda green room du da color gi amagi yamna haiba singba khangoi di coach ama hana nang coach ne haram natro gym ama hang do ga thekta coach oi be yarabo Maradona khoti mem aina hang ningi question gym ama hang do ga di coach ama oi be yarabo body building kha competition kha thora di coach ama oi be yarabo mayam hujik di mayam lo yeng na redana mayam no su share to biyo ba mi chahum ga ni phu ga manga mayam mi chahum ga yang khai yeng ni se mayam no share to biyo direct adum phone hai sini ngasi bu aina tawba aina ta amba natraga aina ta iba ngang sing sita aran bata me ama torom me hairaga di ko aran bata me ama torom me hairaga di please do let me know adu da legal any person mo ge parents sing na ama sing na I want the legal action lo da isa is na hara ai ya jagani and the thing is hojik phukta magan mane am challenge sudi ko magi competition to pu challenge okay I'm okay with it ko challenge to na si ya de kusbai de ai competition to gani ma ko chamni na ko chamagi mathau ama oina huji ai ko chamo ori dana ko chamagi mathau ina live debate ta mayam mangda camera se thangdu edana maga iga mana ju question hangba aina ju khumba aina ju question hangba mana ju khumga dawa about bodybuilding and fitness aduga with reference piraga ko with reference piraga tawna ga dawa sigi potse mayam so igi video jeng biu video aina ngasi bukta aina thaga chariba video duda kari akaiba natagana kadamba ranba point puthopiro ko akaiba ranba point do puthopiro ba mayam na hayeng ngasi di disqualified chai na sandome category ani ne ba thoise ngasi di classic bodybuilding ne hayeng na bodybuilding ne ba moi bodybuilding talk to what liba moi bodybuilding talk to what liba in haise bodybuilding talk to what li habani da aina habadi ngasi buk ta mi kayana IBB Mr. University to the Lepurageva. Stays to the Lepuragesinida. Sahi Nauriba Angang, Sahi Hum Mutang Sanadari Ngariba Angang on the states the Manipur represent of as a my game of Chama, Natagana Kangleipak, Sigi Machama, Lepu, the Hoyis of Tuxaning in a trouble. Whether low will out of the Tongan Tokro. Haying lady con, Haying no mid lady, low will out of the Tongan Tokro, and a Sigi classic bodybuilding. Lepu was there. See a Hoyis of Tuxaning in a trouble. I want to know that it's completely fine. Angang sing didn't know that the Pasamandeva. Me Punamakse, Loinamak cannot Tauragalak Panateva. Toyaga Natragana Tauru the Heg Taubaga my Pagalaki Vanateva. Go. Tauru the Heg my Pagalak Panateva means in the top. Most beginning. Everybody has a beginning point. Or a starting point. Ni khudi maki starting point nama laini beginning point nama laini moi ki journey start to bomom laini moi jo journey start to budanga moi ki the first time ne moi ki international level da first time ne bo moi ki life da first time la pa ngang ga ji da sumaina koina chingdana bo hona ra ga de ngang ga ji ngam gidra ba it's quite funny.
Lairik laisu hayraktaba laik laisu gyan taraktaba mi na tawudaba thabak lichat mayam mangda thoga social media da ming palaga tawusidi yam tukat chaningai ni yam thi tukat chaningai ne ba hiding ba lege so agi page number yauri you can just call me up or something. Respect for what? Respect kaino. Respect have a potidi and tawdam mi ngonda force or logudam nate ko respect have a potidi mi ngonda ki force or logudam nate ba. Respect should be earned. Respect as a point ta laga logudam ne ba mi ngonda ki force or ga ngonda ai aduni ai ngonda respect to. Why should I respect you? Nasak pu khang da ba amuk pu thing na de ba. Why should I respect you? Why should I talk about you? Kandi da yam chakot la bani sumaina tongnari se akhoi gi manipur khatang oiram gani ko sengna haradi phawninga ga di hona biyo mingon da mi gi maming pallaga phawna hona bi gano ko ikai ni ngai ni sengna haraga di phawninga ga di hona biyo ba ai gi satra ga di if point me yam pick out to haraga di yam thina point pick out to ni ko ngasi classic bodybuilding thoi bi do ai gi angang do vacuum to ba hei ko competition talk the blood to gadi talk te like a pregnant woman ko blood to gadi talk te ba seriously yam thina no ai te ai gi matang da fulla ngang ba it's completely fine ka shu kai de ai onjan ab ju sang de ai ngonda matam ju laite ko ai di struggler ni isana honara ga isana tok jabani ko isana honara ga isana tobuni aigi parents sing da natraga mingonda niraga mingonda kano toronga tharaga laiba mi du dinate aduna engonda sangde aduga aigi certificate ma'am se duplicate na thonga salo aigi certificate ma'am se duplicate na haidana duplicate to huji ko paiviram dri to kari gino amtang hairu udana aduk yamna haiba singba dudi ngasi bukta video oma semaga mayamangda kano to biudana mayamang da achumba information amta provide to biu dana certificate leiba hai certificate pu leiba yar di amta leira payo top level academy is ki certificate amta leira amta pai biu dana nasang ki certificate amta leira pai biu yum da ko thoro certificate ki wadu di pai ba phangdram ni na ngasi bukta exam karai da thani karai da ki lari chen ni khangdram ni na mingon da blame to ba mina chakhat laga ko verify to be ai come on ai yum da lak piyo certificate ki number yaw bidana ai adu to verify to biyo please verify to biyo bam tang la aga verify to ba lai di do lai daga di lai udana no shom tang lai udana sakot ta lai la shu tamak ta bagi certificate panglai da lai ya ba khalle bagi wakhalo duda adum hing bagi moong ama adum lak tore ba ai wonda di to budu to jo ka shu kai de ko ai wonda to budu di to jo ka shu kai de ko aduga angang sing da di tat so ka no angang sing da tat so ka no CS hana ba CS au ge di ben press of salu hai ba mi du nate ai di mi wonda ngasi buk ta tak pada yambung goli gym lover brother ai na gi sari kanu gi matang do skip tok de brother husik ta hai gi du ne just wait for some seconds ka you know the comment ga ai kanu siga kitang kanu tong na bani ko kanda wani kanano akoi mase hunabe ma to honabadu ni important word se ko honabadu ni ngasi bukta akoi english ki thagal iba medical report thagal iba ma thagal iba adu na chen be yaroi koi thagal ibdo maya mangdo oi de banga am fucking natural ka na to du di kan de adu di wathi ni asuring good disqualified chare ama tawre
like kari no ba hining ido ai andi kari no ba hining is kari no ba ai panaraga lady se thabak yamna leitaba mi oibera na sama coach na haga di coach ma mathau ina tawrodana ꯍꯣꯏ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯆꯥꯔꯦ ꯐꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯆꯥꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯍꯨꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯗꯔꯒ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯁꯤꯅ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯐ ꯕꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯊꯣꯛꯄꯩꯔꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕ ꯃꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇꯣ ꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯩ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯁꯤꯅ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯐ ꯕꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤꯔꯕ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣꯕ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯕ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯁꯤ나 ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯋꯦꯗꯔ ꯂꯧꯕ ꯂꯧꯗꯕ ꯁꯥꯏड ꯑꯝꯗ ꯊꯧꯔꯨꯔꯣꯅꯦ ꯑꯉꯥꯡꯈꯩꯁꯤ나 ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯨ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣꯕ ꯋꯥꯏ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤꯔ ꯀꯩ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣꯕ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯅꯨꯁꯤꯀꯣ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯆꯣꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤꯅꯦ ꯃꯦꯆꯣꯔꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣ कोच अमा ओइरगदि कोच अमा की मतुंग इनने लाओ फम्स लाओ डिबेट तौसे ममांग दसु दुम हाई we can you know have a conversation sida online the training toromba ama toromba online training toromba don to hayune online the training torom do kana no antang hayune ai ngoda aine kari monda kari ahen ba kano torom dana ama torom dana kari no antang hayune senga each and every muscle group khuding ki online the training toro so online the natab offline the gi hena sathi na monda train taw gibne kana no misal ai kangi ai di gym hangaga paisa tan ba mi su nate ko aduga gym hangaga paisa tan ba mi su nate aduga ai kan mai ge ai gym to trainer web su nate mayam da ina pd bisina information mayam da gi achumba ko adugi information mayam da ina pd sina information aina medal gold medal lauraga ai aduni mayam gi seba to ina mayam gi kai de gi mayam gi seba no aduna isagi kanada bawani ko ming palaga kholaga yamna mature leitabi da mature le oidaba gi tapta mathong manam khangda ba mi gi tapta mapan tam thokta ba larik lai su tamakta ba gi tapta wangang do sorok pudi please do let me know matam choose to be your platform choose to be whether zoom da tawsira facebook da tawsira live da tawsira impact tv da tawsira news channel am da tawsira choose to be ro then after that we can have a live debate on bodybuilding fitness or strength nutrition aduda adugi numitu zo ai certificate adum verify to biro whether live ni lai dabni adudi ko verify to biro aduga whether live ni lai dabni do verify to biro aduduga adum khangani Maradona ki video duni yamung aina pili be response ko yam phajana pigram ne makok te yeng biro se gi video se kano to biro mayam share to biro masa yaujarani ko aduga ai kana mai jage ai gi angang ani sida phammi ba se sida leiri se angang ani se ngasi gi competition mu wali hayeng leiri moi gi competition aseng bodi hayeng ni ngasi ma da bu sum thokcha bai wani ko category ani yaugen thokcha bai wani aduga isa phauna bona da mi maming pakraga isa phauna bona bigano ko afa thabak to biyo mayam gi seba to biyo achumba to biyo sungoi soidana mayam na khana kan ko adudi na tabida ai aduni na muoga ni phawu ya roiba anyway good night onjana base kya lemde onjana ningde ai no je haje gi do ko kano to biro ai gi sida ai live debate ama tawrasi mayam mangda tawbira impact tara oye mayam mangda natra face to face ojan ra phamaga live thadoga coach ama oibagi asengba coach ama oibagi asengba ko knowledge to yengna rase with reference kayam khangmano haibno habdo anytime matam do choose to biro number hiro so 8729878157 that's my number ko sujo shodana phone to biro thank you masigi wende loshin jarage thank you so much hayeng competition lei angang gaise ko hayeng moi real competition ni
sida kano tawnaba focus tawnaba ko thank you so much ado mawa lobudi suno lobudi nang competition yam thoju ne ai gi strength nang na punchi de yong ngamaro